Tentacles pregnant! Ai, e tika ana ngā kōrero, and I don't think any kapa will be beating that intro. E mihi ana ki a koe te atapō, o tira ki tō kapa o te Kuru Marutea. Te kapa rongonui o te matatini 2025 mo te waiata. Yeah, remind me never to do that again. Going into Matatini, you don't really go in thinking, yeah, we're going to go viral today, being on the TV, being live. But I think it was just really awesome for our rohe. You know, everyone's kind of not really thinking about us, not really putting us in those big places just because we're, you know, a little South Island team. And, you know, Te Waipounamu isn't really thought about in Te Ao Haka, but it was really nice just to finally be seen and be heard, because after that, even though it was our waiata that went viral, people started to watch our bracket and go, oh, you've actually got some skills down there in Te Waipounamu. So I think that was pretty awesome. Yeah, it was definitely life-changing, being recognised around, especially living in Auckland, being recognised by people. Definitely a lot of pressure this time. People wanting to watch what waiata we're going to do next. So hopefully we'll live up to that expectation this time. Tēnā tātou katoa, no Ngāti Hikairo, no Ngāti Whakau ea hau, ko Jermaine Cummings Hodge tōku ingoa, ko taku kapa, ko te Kuru Marutea. Ki pēnei ko te orokohanga o tēnei kapa, I hua mai I tētahi atu kapa, ko te pautūmaro tērā, he kohinga kapa o ngā kaihaka e kai ngā kaunui ana ki ngā mahi haka, engari kāre he kāinga mō rātou, nā reire I rewa ai te pautūmaro, tōna te kau mātahi tau ki muri, I te wā ka tai mai a te matatini ki whakatū, he hihi anō mātou te neke I tērā kapa o te pautūmaro I waitaha ki whakatū nei, kia hua mai ko te Kuru Marutea. Tōna haurua o mātou ka noho waho atu o te rohe nei. Kua pērā rawa mō ngā taumaha, ia mātou I te pautūmaro I pērā hoki, nā reira, I te wai hoki mai, ahau ki te kāinga, ki te haka, I haere mai hoki o ku hoa, ki tō mātou taha, ki te whakanui I tēnei taha o te Waipounamu. Nā reira, koera te take kei te pērā te noho o ngā kaihaka I tēnei wā. Ana, e kite ana tātou, ruarua no ngā kapa ki te tauihu. He hanga whakaro, he aha te rautaki, e piki ai nā nama kātahi kā rua, e piki ai te taumata haka o tō rohe. Te taumata o te haka ki konei, kei te whanaki tonu. Ko te mea nui, kia kite o mātou tamariki I te kāinga nei, he huarahi ki te whai I tētahi anō taumata o te ao haka. Ai, ke reira ngā kapa haka kura tuarua, engari, ko tahi ana ki te kapa ka haere ki ngā kapa haka kura tuarua āmotu, e rua ana ki ngā kapa ka tai atu ki te mana kuratahi, nā reira ko tā mātou whai, kia nui ake e rā rōpū, e whai wāhi atu ai ngā tamariki maha, kia tai atu ki e rā kaupapa, nā reira ko tā mātou he āki I ngā tamariki, ngā rangatahi, kia whai tūranga I roto I ngā kapa pakeke, kia kite rātou I ngā hua o ngā mahi. He tini no atu ngā hua ka puta mai I tēnei mea te haka. Hei pātai whakamutinga. Hea te whainga matua I tēnei tau. Ko te aronga matua, kia eke ki te matatini, ka mutu kia haere tonu e rā hūrotanga ki kirikiri roa. Kia kaua noa e waiho I tērā hua nui ki te kāhui maunga. For us, it's just about making our mark in Te Ao Haka and, you know, letting everyone know who we are. And we're not here to just play around, we're here to compete. Yeah. Ai marika kua tai mai a te Kuru Marutea ki te mura o te ahi haka, kei te hiamo katoa te ao te mātaki atu I a koutou hei tēnei muti ngauki. Kia rangatira te tū ki a koutou katoa o te tauihu. Lasi, paku shout out ki taku uso. Tomele sana, whamalosi uso.